أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pangersana pupuh lembur panguasa desa Bapakku Desa Panauan miwa sadaya jajaran anu pribados dimuliakeun kersana kasepuhan al mukarramun para kiai para sepuh tokoh agama tokoh masyarakat Desa Panauan
anu sami pribados dimuliakeun Bapak Ibu sadaya, kulawarga ageng calon pelaistri miwah mempelai pameget di Desa Indah Patra anu sami pribados dihormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalin ulama'i amilin wasyirikin wa farasidin Abi Bakrin Umar Utsman wa Ali wa ila baqiyatil asyaratil mubasysyarati bil jannati wa syair sahabati wal qarbati wat tabi'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila ruhi Bapak Sa'ad bin Abdillah, ila ruhi Ibu Syariah binti Sya'ala, ila ruhi Ibu Kuming binti Sa'ad, ila ruhi Ibu Ija binti Raja, ila ruhi Ibu Aimah binti Slim, ila ruhi Ibu Sa'dah binti Sa'ad, ila ruhi Mbok Suminta bin Amatillah, ila ruhi Amit binti Amri, ila ruhi Ibu Ammar binti Amri, ila ruhi Ibu Ani binti Amri, ila ruhi Wainong binti Amatillah, ila ruhi Rani binti Akhir, ila ruhi Ibu Saimiah binti Amatillah, ila ruhi Ibu Emma binti Ardillah, ruhi Oneng binti Ardillah, ruhi Ibu Wartina binti Abdillah, ila ruhi Ibu Siti binti Warsiti, ila ruhi Ibu Iyot binti Pulan, summa ila ruhi Bapak Asluhi bin Saca Umar, ila ruhi Bapak Saca Umar bin Aspin, ila ruhi Bapak Subita bin Bapak Janur, ila ruhi Bapak Usman bin Abdillah, ila ruhi Bapak Asna bin Bapak Saca Umar, ila ruhi Bapak Suklari bin Bapak Abdullah, ila ruhi Bapak Sukri bin Abdillah, ila ruhi Bapak Askuri bin Bapak Adnawi, ila ruhi Bapak Ahlar bin Bapak Abdullah, ila ruhi Bapak Ayong bin Abdullah, ila ruhi Bapak Ma'un bin Alhar, ila ruhi Salam binti Salah, ila ruhi Salaye binti Burad. Ghafarallahu lahum wa rahimahum wa arqabrom sillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna Allah ta'ala ahlan nikah wa nadaba ilayhi wa harrama as-sifaha wa wa'ada alayhi. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال أيضا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Ya Jumadi bin Suwanda uzawijuka ala ma'amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'ruf atau tasrihim bi ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Didi Jumaidi saya nikahkan dan kawinkan kepada Anda putri kandung saya yang bernama Fitri Handayani dengan mas kawin perhiasan emas 5 gram dibayar tunai. Fitri Handayani kepada Bapak untuk cepat saya dengan mas kawin tersebut bayar tunai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli hurmata sayyidina Muhammad Allahumma astur hurmata sayyidina Muhammad Allahumma jibur hurmata sayyidina Muhammad Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sal ghayat min jamil khairat fil hayati wa badal mamatina kala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin waftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin wa ghfir lana ya Allah fa innaka khairul ghafirin warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin warhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin wahdina wa najjina minadh dhalimin. Allahumma bi barakati wa karamati wa mujizati wa bi hurmati hadza dinil Islam wa bi hurmati hadza syahrun wa bi hurmati hadzal yaum wa bi hurmati wa karamati wa mujizati Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam unsurna ya Allah fi jamil hajatina fi jamil hajatina fi jamil hajatina khususan hajati Didi Jumadi wa iyalihi. Allahumma alif baina Didi Jumadi wa Fitri Handayani kama alafta baina Nabi Allah Adam wa Ummina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Nabi Allah Isa wa Siti Maryam wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Julaiha wa alif bainahuma kama alafta Nabi Allah Muhammad wa Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina Ali wa Siti Fatimah Zahra wa alif bainahuma kama alafta Maimatin. Allahumma rabbana taqabbal du'ana kama taqabbal du'a Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal du'ana kama taqabbal du'a Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. Alhamdulillah Dawit aina parantosah
parantos resmi jantan pasangan suami istri insyaallah sah numutkeun agama oge resmi numutkeun negara parantos dicatatkeun akad nikah ieu di kantor urusan agama Kecamatan Cigana Mekar Kabupaten Kuningan. Salajengna buktos buku nikah tiasa langsung katampi dina saat ieu. Piri sepuh hadirin sadayana rupina ti pribados sakitu anu tiasa didugikeun hatur nuhun tina sadaya perhatosanana punten tina kalepatan kakiranganana. Neda agung cukup numur jembar hampura anu ditedak kalian di akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.